Srednjoškolci, bliži se vreme velikih odluka. Državna akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo, sa tradicijom dužom od 40 godina, prvi je korak do uspešne karijere i pravi izbor za vas. Zašto da studiraš na našoj akademiji? Valjevski odsek akademije, prethodno VIPOS, je državna visokoškolska ustanova. Tradicija duža od 40 godina. Studiranje na teret budžeta. Praktično primenljiva znanja, master studije, studije na daljinu, studijski programi, poslovna informatika, poslovna ekonomija sa modulima, finansije, bankarstvo i osiguranje, marketing, trgovina i turizam, računovodstvo, revizija i porezi. Studijski program poslovna informatika pripremit će vas za zanimanja sistem administrator, projektant baze podataka, projektant informacionog sistema, web dizajner, programer baze podataka, programer mobilnih aplikacija, web developer, grafički dizajner, IT menadžer. Po završetku modula Finansije, bankarstvo i osiguranje na studijskom programu Poslovna ekonomija možete raditi na poziciji bankarskog službenika, finansijskog analitičara, savjetnika za klijente, administratora osiguranja, kreditnog službenika. Modul Marketing, trgovina i turizam pripremit će vas za poslove marketing menadžera, direktora prodaje, PR menadžera, menadžera službe uvoza i izvoza, organizatora istraživanja. Želite da postanete računovođa, šef računovodstva, poreski inspektor, poreski savjetnik, referent plana i analize. Modul Računovodstvo, revizije i porezi pripremit će vas za ova zanimanja. I ove školske godine naša akademija upisuje studente na akreditovane studije na daljinu. Studije na daljinu su idealne za zaposlene studente i studente koji imaju prebivalište daleko od Valjeva. Prednosti studija na daljinu. Učenje u vreme kada to studentu odgovara. Sav nastavni materijal na platformi za daljinsko obrazovanje. Studenti koji studiraju na daljinu oslobođeni su prisustva nastavi, bez dodatnih troškova prevoza i smeštaja. Po završetku studija dobija se ista diploma kao i na klasičnim studijama. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo, nudi mogućnost nastavka studija na master strukovnim studijama, studijski program Poslovna ekonomija i informatika. Na akademiju se mogu upisati kandidati koji imaju završenu 4-godišnju i 3-godišnju srednju školu. Za polaganje prijemnog ispita ponuđena su 4 predmeta, od kojih kandidati biraju 2. Test opšte informisanosti, poslovna ekonomija, osnovi ekonomije, informatika. Akademija organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Sve potrebne informacije možete dobiti lično dani otvorenih vrata svake srede od 12 do 14 časova putem telefona 014 224 735 i 014 232 644, putem elektronske pošte i putem društvenih mreža. Iz Državne akademije sa priznatom diplomom. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo.